Mentah kesini ke arpun retorik unai wing arjar pesan keseng samla puli jantia Students Union hadir wakil yo ya kejeng ujo na kikmi kikpa babun khynnah School Jawahar Navodaya Widyalaya keberan Rymbai kila gampang penhiar bat la keno bakala bandai na kabam bat kenia kala sedang nadu ke arpu artrik unai tung arjar pesan bat ki babun na pha syapi atsi Rymbai ban syak sumar. Halor kenia kejeng ujo mentah kesini kinong yalam jong keseng JSU hapok kejeng yalam jong samla Bocaru mi Potsdam, beres kat tiba peja ke puli putim dagasi ke Leit Jurip School, Ban Jurip ke JSU kali tu bana kalian ke officer ke tenat food safety badan hajante hills ke Leit ban pejnya ya ke bam ha ke school. Ha ke ni ke jeng Leit Jurip bersyamba ke jaka saudong saukun jong ke school kelong ke bejebok, nado ke jaka sa principal bat kinong teri ke school, ha ke ni ke jeng Leit lalap Pat Jurip ya kejaka bam ke jaka shed kita kejaka baro kejabo bat kejaka le cebar kamlong ke babiang bat ke umdi la syuai kumto kelam dadan kejeng bengkoi bat kene kejaka kedon hadu ars pangut ki khynnah school kat kum kejeng ken ke ba ke liyo na ke bapet ya ke koi ke kia ha ke school la ong bala shim shuti na kedaw jong kejeng pang ki long lai pukandai ngun na do mentah kesngi ke arsan trik unai weng ar hajar opsan na kaliang keseng kala lej ban jungo ya ki besyutam Rymbai PHC bat u doktor u bapet ya kena ke PHC bat laong bala suba ba kedai na kebam na kaliang keseng ke penrem jur ya kena ke jeng le bam sutnyo jong ke JNV School Rymbai. Next ni in yang JNV Students Union Central Body ne lang finance secretary working clear circle the line inspect you kata ke skor JNV Rymbai ko haitai Rymbai we the line pet i kita case ki we yo I complain we kena skor yo food poisoning di nedok ke arterik nete I the line haitai the yo I chamu principal we work staff in charge yang kemes we yang help yang kata ke skor we the yo we kelamuki ter cepang kita ke jingjia we he kamte le I the liang yang persen the yo I batai ya ke assistant commissioner yang food safety ko in charge ke East and West Center Hills hagatai hisni we the onga the instructor yaki yo food safety officer ke East Jantia yo live ni kesni yo la inspect yo kata skur hagaju upor le kawo ni kelami wo principal wo ka we kita ki staff in charge bon ni no principal wo de deny with allegation ko ongi wo am food poisoning ang in liang kesen the live pet I we the yo I wo to kata ka thau chat ka thau tu kita kena skur wo kata kan mess call ka thau ban ki man ga wo je clear kita gi staff ki wo pada amkan gi haitai hapok skor le the lord pada am the sanction ni ki yo I gi permanent staff the book gi di temporary staff hello retail mem maintain gi ka health protocol wo kamon chat kamon utu kamon utu mo yaki skor yaki snyo yaki kti we am follow gi yo kata health procedure na ka ong gi ktin thre the hitai por le the yo I wo kata ka thau chat wo thau tu yong ki we hajan kata to ke pen khynnah le em ko pen hajan we ka thau set tier ka thau set thal le em ka hajan we ke drainage system hapo kata ke JNV Rymbai man go open te snyau thu pi to wa kata ke open drainage system depan man ke kata ke jing clear yo yo ke jing sma he hadu I thau we yo we duk pi khynnah u ban ja te liang ke sen I the instruct yo food safety officer with only yo chim action we hak man de proses ka final report hete dau I gak show cause notice yo kata skor hejo ipor le yo pen sekhi hete I delai ko PHC Rymbai we yo I u chambo medical and health officer UM duty kini ketiau we yo ong wa MDK yang ki khynnah skor wa M kamte do chpaul ni khasan ngut ki khynnah ki yo kujut mut ke penhiar we we penyo to symptom yang kata food poisoning niliang yang ula we de ong we to kata ke skor hetai we de man kompak we de man kien bhago we de pen mix ko we mi ko ubu yi kita kena do aspa ngun we to wa kejing je clear hetai to gum to ko ki we gi le kam tam kata ke dot ke thau chat we kata ke thau set man go pen hajan dan liang yang kesen le hejo ipor le de lai chpo kata ke new campus yang JNV School we de yo we to kata ke skor the chana gari wata permanent campus yang ka penajan yang temporary campus ke kate we DM ko construction are lagi phase to phase A or phase B ko phase A di yo kamu kendi 100% ke
construction the dependent kita tang udang em chu ki kam ki yung internal kam ga electrical wa plumbing ki udang sa thì jo ipor le yo ka phase B wato the depth ka do 40% tang overall completion me de khenika ka ta ga score pa man go một cầu ông ka tin thang ka man livable ka wiu sa ka wiu chong ti kena score we hete jo ipor le ka wada ya kalami website engineer di ka ga date of completion do next year the resolution ko eu principal yung ka ta score we the ong wi wato wa in 15 days na do next ni do shift ki khynnah woro ka ta ka permanent campus tang ini yang kesenwan da percai yaitu jing shift smart kuni khatsan skill ni art house ni woto wa kom to ko man urlong waile woto kau sia thu woto ka ka thau hi to hai ka po new campus the man go construction site wem sia thu I kamon ki khynnah skur we chong yi in gi we gi bru ki construction worker ki nong ki bella na gi jalla u chong gi hetai we ka safety yong ki le memman go ko wa scam tete daw in yang sen le the HU principal we yo chairman atau DC yang di East Janta Hills yo him action yeni kam we yo him kitagi procedure yo em gi terms conditions ko kata ka company ka wa construct yo kata ka new campus hetai yo kitagi khynnah yo sa yo sup yo ki ka ban gedi ko khoj yo ki yo ro gi jing em kam yo ki kam khynnah skor ne liang sen le I do bodu ni do bud de ni yeni we daw ki the ultimatum wa khatsan ski lam ye gu pendep ye gini ka jing the wa yong I daw em ki kam gi daw le ki wa halor yong ita ku dai chibon